tunduklah kaya putralah baca Allah bukanlah boleh isyarah Nabi Allah Jibril datang Allah Tuhan hafara Tuhan Nabi Allah 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 Quran adi rasyadi baca Nabi dalam ayat Allah capai mulia Allah hafal Allah nifat umat Nabi Allah Nabi Muhammad sempurnanya Allah mulia tanya ijabah Nabi Allah 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 Rabbana wa ta'ala Rabbana bahasa Nabi dalam ayat al-ilahi Allah sebelah nyata lahirnya Nabi Allah sebelah mana sempurna Nabi Allah jadilah Rasul kullu Nabi Allah tunjuk jalan jalan Nabi Allah 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 yang bintang mulia datang oleh ni'mat Allah punya umat syariat Nabi Allah sejumlah rasa alif mata Allah kubur arah jak kata Nabi Allah 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 hendaklah kalian betul-betul baca Allah bukanlah benar ucapan Nabi Allah juga baca dalam surah Allah Tuhan barat Muhammad Nabi Allah Allah ya Allah Allah Muhammad Nabi Allah Nabi Muhammad